sa kanyang mga plastic bottles, i-melt siya na i-mold into eco chairs. So, na siya, no? Na kanana sa tumatubangan. So, ato na siya i-turn over to Tagulwan Central School. So, muna siya ang 30 ka-eco chairs, mga to beneficiary ang Tagulwan Central School, headed by Mr. Robert Asis, our principal, and Mr. Archie Elliot. Sir? Ato matakan sa mapusog ng pakpak, guys. So forward ang tagamay for photo op. Tanong sa camera. Let's do the photo off. And 3, 2, 1, smile. Let's do the Nati side. 3, 2, 1, smile. Let's do the Bobby side. 3, 2, 1, and back. Congratulations and thank you. Tagulwan Central School. Up next, ato pong i-turn over no, ang atong eco benches. So kanina sa matubangan kining color brown. Di na siguro na ito yung pasaka, may parang bugaters man siya, engineer, bugat, may pasaka na ito. Mamaliyong may menro, pasaka lang na ito. So, mau gihapon ni siya, no? So, mau gihapon ni siya, no? Made of kana ang melted plastic bottles and cellophane. So, ano siya ang abot sa ilang hibuhan, no? Ang kabuhan niya, ang itong mga empleyado, ang itong taga-metro, dito sa taas, sa basurahan. Processing plant. So, ano siya? So, ayahay ang pagkarawan tayo karon. Sana all. Okay, ang atong recipient, ano yung atong eco benches, ladies and gentlemen, our Municipal Economic Enterprise and Development Office, headed by Mamayet Escobar de Emano, and DILG by our LGO, by Michelle Esquilino. Please receive your eco benches and tables. Sana all. So, katong mga office na gusto mag-request para sa ating mga eco chairs, eco benches, doon po kayo engineer ng gusto. Pero sino si engineer ng outside na kapag-ayon? Alright? Panulos yung tagamay sa akin. Siguro sa yung tagamay. Okay, let's do the photo op. Okay, para sa camera. 3, 2, 1, smile. Let's do the Nati side. 3, 2, 1, back. Let's do the Bobby side. 3, 2, 1, back na back. Congratulations, Ito and DILG. Thank you. Alright? Let's move forward to another turn over for this morning. So, karon akong gihangyo no, ang ato ang department head from DA, or sa atong agriculture, Sir Roy Ugo Pagkalunan. Please, sir, join us here sa stage to turn over the 600 bags hybrid yellow corn seeds, 600 sacks of inorganic fertilizer, 63 bags of hybrid yellow corn seeds, and 10 bags of hybrid white corn seeds. No, ini siya gikan kini sa Department of Agriculture Regional Field Office 10. So, mao kani ang mga recipients. So, pag matawag ang ating pangalan sa itong mga recipients, no, ang mga seeds, palihog saka sa stage. Calaban Integrated Farmers Association, Manuyong Farmers
Integrated Farmers Association, Association of Rosario Integrated Farmers, Sibukawan Farmers Association, Rosario Park Multi-Purpose Cooperative, Mohon Integrated Farmers Association, Dinogon Mohon Farmers Association, Natugulan Small Farmers Association, Upper Gamaan Zone 14A Farmers Association, Lower Sihayan Farmers Association, Zone 15B Buguag Santa Cruz Farmers Association, Zone 5 Santa Cruz Farmers Association, Zone 2 Santa Cruz Gardeners Association, Zone 1 Santa Cruz Farmers Association, Bilayong Santa Cruz Farmers Association, Bugna Farmers Association, Tagulwan Farms Agriculture Cooperative, Kilablag Santa Ana Farmers Association, Tinugon Farmers Association, Santa Ana Tagulwan Agri Farmers Association, New Santa Cruz Farmers Association, and Magkahinusang Maguma sa Santa Ana Farmers Association. Maugini silang tanan ang atong recipients sa 600 bags of hybrid yellow corn, 600 sacks of inorganic fertilizer, 63 bags of hybrid yellow corn seeds, and 10 bags of hybrid white corn seeds. No, gikan kini sa Department of Agriculture Region 10. So, kaya itong pasalamat kanila no, alang sa paghatag kanila sa maong mga seeds. Okay? So, ready na bang tanan? So, i-cluster sa no, para makita ang tanan sa camera. Suksok kamay. Okay, so ready? Smile, mano sa camera, and 3, 2, 1, and back. Let's do the Nadia side. And 3, 2, 1, back. Let's do the Gabi side. 3, 2, 1, and back to back. Congratulations to our Farmers Associations sa lungsod sa Tagulwan. Alright, so I think wala ng announcements. So that concludes our Monday's convocation and flag